Ngibingelele kuwe mlaleli, ngiyathemba uyaphila-ke. Mina ngenze ukucela kuwe-ke laphana-ke ukuthi-ke mengabe usamusha-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke wenze okulungile-ke laphana-ke ungixhase-ke ucindezele-ke ibhathini subscribe nje okubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke elingekho nizokwazi phela ukuthi-ke uthole nezinye-ke iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke ukuze ungaphuthi lezi ndaba-ke ongawenza nje manje uthi ngingawucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje-ke. Udaba ngilethele lona-ke namhlanje-ke laphana-ke lithi-ke abaholi-ke be-M_K-ke banikele nge-wheelchair kobeyicelile ku-Ward 9 endaweni yase-Wembezi ku-5 Room KZN kunowesifazane obefake isicelo se-wheelchair kwigatsha le-MK eWembezi. Abe-MK-ke azange bapholise maseko, bavele bamhambisela ngokuphazima kweso. Lona wesifazane ubonge wanconcosa ngoba ukhala ngokuthi kudala ezama ukuthola i-wheelchair emtholampilo kodwa lutho ukusizakala, nawukhansela wendawo lutho ukusizakala yingakho-ke eze wacela-ke ku-MK-ke laphana-ke. Mina-ke ngicela bona ukuthi-ke ungene kuma-comment section-ke ufushe uvo lwakho-ke ngalo-ke lolu daba-ke lolu-ke ukuthi-ke wena-ke ucabanga kanjani-ke ngesicazane ibhathini nje u-subscribe nje akubiza imali kumahhala nje ukhiphe nesenti-ke elimnyama-ke lingekho nizokwazi ukuthi uthole nezinye iy'ndaba-ke ezintsha-ke nje engizobe ngiy'faka-ke kulo-ke leli khasi-ke leli-ke kusukela-ke manje-ke. So, ongawenza nje manje ukuthi ungabe ucindezela-ke ibhathini u-subscribe njengamanje.